chapter 8 verse 31 no-32. Kufundeka khona kanje. Khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholiwe nguye, uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili. Niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. Bazalwana, uJesu ukhuluma le ndaba ubekade ekhulume. Mufunda nje uchapter 8 wonke, uqale kwabanjwa owesifazane ubanjwe iphinga, waqhubeka wazokhuluma ngokukhanya kwezwe. Mase fika ko verse 30 usekhuluma abatade khuluma kuye, lithi izwi bakholwa nguye. Uma bekholwa nguye, usethi kubona uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili. So